Ilung ta pen menen main joku zikr kuchum ting hagigu marasam news kederin sa Chuna Times biagana pungwangara dalei India de gu body pay Prime Minister Narendra Modi ne kuat dege mi tok chu bagane India me chadi me kalak na madage de sui hoga besam pegai zai mi tok chu bagane ka zamara madu njeche ida bechang lose rangai de le India de gu body pay lungbeki Prime Minister Office PMO ne pechi gai je apo dege India de gu body pay Prime Minister Narendra Modi ne puguso kridu rangai je mi tok chu bagane India me ka zamara madu de loga rahang kanang bele na ngagai du lose rangai de le chige Prime Minister Narendra Modi ne ndu petkaize kuat dege ki mi tok chu begene India me chadi ma kalak le na hange ex gracia relief ten shadi benai ten ga di mi peru ga betu za kalak le na hange rangkang lak na Prime Minister relief fund ne pegule ke chele zai hakimi tok chu begene ka hazamara madu reheze pa mapi gaira Minister of State for External Affairs Sri Kiti Vardhan Singh du kuat de me te betu tera kalangai de le ke chele Kiran Bedi India de gumi puinung roge Indian Police Service IPS officer to perelang bepuigu biographical film Kiran Bedi ringting rasam pira be mamira mege tulia be meti makchet pe gudele je kchuleng Ipo cinema ze Bedi the name you know the story you don't Ipo sambam ze cinema pira telepe mebo Dream State Pictures nen to manada garang bagay ze penuina Kiran Bedi ringting rasam pe pibangana chuze Bedi ringting ge dagum ze te beto hang me belam katali ne pira mamira mege tulia bege lepet gulei ke chuleng Zai marasam pomene saze Kiran Bedi ringting rasam cinema hange ropet sai pira be mamira me thara patak chunze gai rapeuzi ze kosal chawalne to gulei ke chuleng Mizoram dege ka bagrarit Africa swine fevers outbreak rapet se ka bagdong misonga apo ka bagrarit ne nraze sadi be district champai saitol nai aizol nam dige hana kumting kumpi bang kri ke ting kumchang na jang kamadai gene chuze jimain cheuke zikre ko na ting kumchang na jang kamadai sumai lungge ka bak sadi be palane teuze changket high school rekta set srok chai chang delei jai ka bak rarit roten magra jingene ka bak pui changchum high sna rekta set ka na medu ane tu che chang delei ke chele jai jimain cheuke zikre ko na ting kumchang na jang kamadai sumai ge ka bak pui haken ka chum chai di lei jai ne ka bak rarit roten magra jingene mai tu chet pe hai chum reacts rocks na tu chet de leje saleng Animal Husbandry and Veterinary Department Mizoram de ge khoring ramdu reheze pa mapi me bon and dupet kaize India de go hindi lesi kwak palang kacham telo ga be Prevention and Control of Infectious and Contagious Disease in Animal Act 2009 section 20 kangane rezi pe ga bilugumze hararit cheberame bam ket kene ropen maraze gene amai loga ba me ka bagdung ramedu ka bagrarit Africa swine fevers pet sela lezen dupet kai de lei Zai kabak ramedu halame pungte zai halagane kabak dung pungwang ze medim ze heli de tura phumak se bam dele ze Mizoram dege khoring du rei ze bam bona salei Pema Khandu ne pepe tu zabam be Bharatiya Janata Party BJP kyang na ne hana kakke Arunachal Pradesh ku assembly election ting kumchang na jang kam dai ge majority mina ki bibek kyang na chang di ze assembly seat plane tu ze rex strok bam be ge BJP kyang na ne Arunachal Pradesh ke seat hadai strok ngau ze ngam pet blu gum ze Pema Khandu du Arunachal Pradesh ku body pe chief minister pak chumpe hange na main cheuke jikru ku chumba mai ting choge te se tu gai de le marasam pomene sa je Arunachal Pradesh de laksai be governor KT Parnyak ne Pema Khandu du pak chumpe tu ze Arunachal Pradesh de gu body pe chief minister tura de setu ga beta tu ga de le chige Arunachal de gu body pe tabam rame council of minister hangdu kalang je de setu ga beta tu ga de le je chole World Health Organization WHO kedai ready dige mi pumsak ibideu ge ningting geuza ba mabone jimain cheuke zikre ko na sumai ge saze Gaza Strip ke hukum to rakdal me bo Hamas na Israel spa me reti chulu bachang ge na point ting coming kanga ba me palana tu zamina changte setsi ane acute malnutrition mi pum hanga kanang ba tak ringra zaine chingra ba tak ke be penchi ma pazigene razala de le je saleng kedai ready dige mi pumsak ibideu ge ningting geuza ba mabo WHO gu pepe Tedros ne saze Gaza nam dige na poina mina hangate ser ane ketu ko saktu ragaze starvation ne chai dele zai Gaza nam dige zemena lakru 1 million people kabam batak chuna hige ketu ko saktu ragaze sai be starvation petche puni duang gaze la dele je sale
Tedros ne saze Gaza namdige lungzaba me Palestine pe denar me karoi beze samne sadai jilak pe jai mi ki hing bena mi duang be kateu saktura gaze takan zeize ka rebe hanger nai reulibe mi song gaze ngode leize marasam pom nai hazungo ze maneze kam pobi hige Tedros ne sale India de Gubodi pe Prime Minister Narendra Modi ne namaitni kakke G7 summit kade rede di sana Gubodi pe Italy de ge duirabe taramya ka zogara hange de beitu tet gulei je sale G7 tariam je namain chekyu zikru ku chum tingkum chang na jang kam dai ba ma ge ne bam chu je chekyu zikru mi kamai ka chang kade rede di Gubodi pe sna mene Italy de ge wang dui je samai bi wang rabe je Ukraine de na Gaza nam de ge retu tet je bam lam ge samai bi wang gulei je sale Ipo G7 summit tariam gya kadai rede di gu body base na wangai rameze US de guanglia pe President Joe Biden France de guanglia pe Emmanuel Macron Japanese Prime Minister Fumio Kishida nai Canada Prime Minister Justin Trudeau ne wangze kazo ka gulei je kcheleng marasam pomene saze G7 summit tariam hang India de gu body pe tet pege US de guanglia pe President Joe Biden nai India de gu body pe Prime Minister Narendra Modi hedambe bam sam ka gulei je kcheleng Pigai zangkingani melay ne du todele azina lungta pen men maigumara sam news tuna times agane logai dele